أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قريت تماشاوان هيجا وجهدار عزيز ببرنامج كانوا ديس عمل بشبري وانا مجوره بحثا اختلاف و عداوت بين عالم اسلام ده مسلمان ده ودقل في اتفاق وحدة اهل كفره مخابن لازم بوغو اف براتي و اتفاق اف هفگرتن نبر عالم اسلام ده بويا لبلا إيرو أم دميزين أب حالي هان عالم إسلامي دور بويا أهل باطل أهل دلالتي لسر دعوة خوي نقنج لسر دعوة خوي شاش هاتنا جمهف لبلا عالم إسلامي دقل دعوة واي حق ناينا جمهف ملسر و پرسکریکا هم ما خبر داده استاد مبدیع الزمان خدا جی راضی به سبب و پفچونا هان و اختلاف هان چیه؟ اوج مرا بیان دکر معلومه فکرک وهات میدانی اگر گو دعوا ما حق به چما امناین جمهف اگر دعوا بان انسان باطل به چما افتینا جمع هفدو يعني الدعوة باطل ده لازم بو اف ايش نبويا ادي استاذ مدبيجا دبيجا استاذ اهلي حقın ihtilafı namertliklerinden himmetsizliklerinden hamiyetsizliklerinden olmadığı gibi gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayat-ı dünyeviye ait işlerde samimane ittifakları dahi mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Yani unzannekin go ev alama İslam'ı go'usa hevdu nagrin, hevdu xoditiye nakin, em bejin evnake jneqenciya vanake ya jî naxwazin go hevaltiya birayê xwe yê Müslüman bikin, piştgiriya wî bikin, alikariya wî bikin. Ya de duwa ehlê dalaletê jî nego ev insanê han ji ber got misalan ev hatina wayê cem hevdû alametê got ev insanê han hij hevdû dikin îwsa meraqa we heye got em bêjin piştevaniya birayê xwe bikin ew hijêkirin navbeyna wan de heye nayê wê manê jî dibe çima jî dibe ji ber got معلومه اهل حقية معلومه مقصد رضا خوديه لبلي قالك ري هنا كو انسان بيجي رضا خوده دي معلومه حد يكي بريكي بتش حد يكي بريكي بدش جبرغو ري برن ري زحفن دي هر يكي خور ريكي دنقينا لبلي نياري اهل اسلامي اهل دلالتي ريكا واي تنيها تني اوج استاذ ما دبece gafletli ehli dünya ise yalnız hayatı dünyeviyi düşündüklerinden bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette hayatı dünyeviyeye ait meselelere sarılır. Vega ambejin ehli dalaleti nabece kaze çab giyme dünya btene. İdiş bu hatırı go maksadu armancavan evinavan dünyaya tabii bu maksadi tenecik. Kamen jarna em bejin ev peşbazî şey ben maç ya futbolê. Em bejin terî xelk ev bi gokê dileyzin, bi topê dileyzin. Malumat bejin cîkî wisa mezin bi milyona insan têne vadira, bi sed hezara insan têne vadira. Em bejin ew insan tevvek ji bo em bejin hinek insan bi gokê dileyzin دحب رخن آلينا يك الهمبري إيدي دليزة معلومة إيجو تينا وي ماتشي تماشا دكن وي
لیستکا گوک تماشا دکن تدمیزن هر یک فکری والجی که دیه بلکه المشکر هیا اینه هیا اشتر بیجمه عرق بخور هیا انظام چه هیا فلان لیبلش بگو مقصده و تنه ایگو تنه ودره کس نبج کات چی جبوشه هاتی ودره تشکودره بگو مقصده و هدف و آرمانجا و اوه گوش خور الوی ماشی تماشا بکن اند وی کلیه ده چشتک دی نای بیرا وانا که جبرگو هدف توکا یک ایدی اگر گو هدف یک با انسان واتشته گو ام بیجن دبه سبب اختلاف وانا که ام بیجن یعنی نای نبرچاوی خو یعنی ده هر مجاری دوسای فرض کم بیر ام بیجن يعني تميزنا مثلا جينا دولتنا ام بيجن فرض كم بريافي بچند سالا قول الولات مجي هناك خوشتنگو ام بيجن يعني انقلاب بكن دما قبو انقلاب تدميزنا قو هر كس هذا جمهفتو كسك نابل كاد كي كاد تشي جبقو مقصدك تاني هيا ام ناهي لنقو اب انساني هان بدستور ما حكمك دي بينا سر محاكم بك ام ناخذ نقول انسان ام تماشا ناكن نقول انسان ما السوقا وكوتشو جعدا ورنا كشتن ام بينك او كناكن ودي حزاره انسانه وك حبسه ديار بكر امدي بغنا حبسه دواد اشكنجا دا بكوجن ام ناخذ اب حالها جارك دي نوجان بك ما ميزان تمام انسان بولات لحر آلي لحر جي تمام جماعته طريقته بارتي ونظام تشي فلان نقول ولا تأفكري تفكش بو مقصدك هاتنا جم هفدو جبرقو مقصداوا يكبو تفاتنا جم هف وقوات بون وموافق بون إدي أهل كفري أو يجي في نابرا خودا بجيتك إجا مقصداوا تشي مقصداوا يكتنها مقصداوا دنياي جبو خاطري دنياي تينا جمع هاف وجبو خاطري جو تينا جمع هاف دو يدي بحفرة كن قوات شيد با يدي استاذ بيجان خدا جرازي با البته bu kadar fiyat ve şiddetli hissiyat ile sarılmak batıl yolunda dahi olsa eğer sarıya batıl debeci samimi bir ihlas olduğundan o meselede muvaffak olur ve ehli hakka galebe eder. Eğer o insan riya ve batıl beji, sarıya naqanc binci, eğer ورنا جم هفدو بحفرة اتفاق واتفاق وانهابة ام بيجي بشكريا هفدو بكن اگر سر يا باطل ده بنجي او انسان موافق ده ان ربي عالمنا بيجي ولا ونسر يا باطل ازوا موافقناكم اگر جو كافر بخواجي دفي كفر اخودا دفي هاتنا خوي جم هفدا جو باخلاص بن او جي موافق بن هر وكي حالك ايرو عالم اسلامي تيدايا خميشن كافرة جلك جمعية ساس كرنا آوا كرنا أف جمعية إهانة كي توقد عليه عالم إسلامي خميسا ده مثلا فلسطيني ده شرح بدولتي عربة خدي غرافي أو جمعية آوانا كي جبو فلسطيني ساس كرنا لبرت الميزاني بالنيار فلسطيني ده توقد حركتك حتى عبارة قناة وقصر نياري فلسطينية دنا تدميزيني اوان مسلماني ودري گوبرچينا تازينا يتيم اسيرن روجك يجبو خدي داملك آو نادنوانك يعني افچه حاله ها كاون جبو يهاتبونا بحفدو جبرگو اتفاق نب إخلاصه يعني مقصد او نيك هر كسكي مقصد او نقنجيه جبر فيكي او اتفاق ام بيجن يعني ناقجنا ارمانجا خو ناقجنا هدف خو إلي استاذ بيجا دبيجا اي اهل حق اي حق پرست اهل شريعات واهل حقيقات واهل طريقات دبي مشتبه و او كاوچ اي اوان انسان جو خدا پاريزن تمام خدا را عبديتيه دكن اهل حقينا اهل طريقتنا bu müthiş maraz ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yek diğerinizin ayıbına karşı
gözünüzü yumunuz. Dibe lehemberi ve nekhoşiyahay giran, ve nekhoşiyahay dijwar. Wen çavê xwe bigirin ji hev re. Xetayê hevdû nebînin, qusurê hevdû nebînin. Her wekî ayeta kerîme gotî derheqê Müslümana de estaizu billah. Ve izâ merrû billagwi merrû kirâme. Dibe dema got leqayê xeberdanê vala bêqîmet, bêfeyde dibin, guhê xwe digirin hiç eleqê xwe pê nayînin. Derbas bin diçin. Dibe win jî dema hemberê birayê xwe Müslüman ve xeberdana neqenc dîtin bê guhê xwe bigirin herin. Yani bere nebe sebebi ihtilafa nabeyne alema İslamê de. Ev cemaat, ev cemiyet, ev devlet falan bere nebe sebebi ihtilafı. Dibece ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek ve ehli hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki et. Dibe îro em bêjin dervayê me avan dijminê hay dijwar neyarê dîn, neyarê namus, neyarê welat û daîma hücumê da dixine alema İslamê. Tirabî em bêjin yani wê wênekê tu nebînî, tu guhê xwe jê re ker bikî, çavê xwe kor bikî û tu nava xwe de tu birayê xwe Müslüman ve tu pevherî. Ha lazim e tu dev ji vê berdî ya nav, tu sa dîqeta xwe, tu bala xwe bidî di derve van dijminê got êrişê da dixine alema İslamê. Ha ji bi vî şekilî tê ehlê heqê, ehlê qenciyê tê ji wê zîlletê tê xilas bikî. û tê vê jî xwe re wezîfeke uxrewiye yani wezîfa axiretê ji xwe re tê bizanbî. Yüzer ayat ve ahadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri ukuvvet. Bi sada ayet ve hadis emri me bi biratiya İslamê dikin. Muhabbet ve taavunu yapıp yani ve em bêjin bi hevgirtinê ve alîkarî pêk bînin bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Dibe ehli dünya çav hevdû digirin em bêjin bi qewet bi hevdû digirin. Dibe win jî ji bo wê wezîfa xwe axiretê wezîfa got Rabbê alemê daye we biratiya xwe te'sîs bikin ji ehlê dünyayê zehftir û pirtir. Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmekten ise bêjin bu meselene biçûk trabî tu vaktê xwe sarf bikî bedela wê de o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıfleştirmeyiniz. Rabbin misal îro fikru zikre Rabbi alemi, fikre rububiyeta Rabbi alemi vazifa mühim eve. Tidrabe ve vazifa mühim te terk diki tiştê wisa pûç re, bêfeyde re em bêjin heta eberete derheqê birayê xwe Müslüman da xeber bidî yani tidrabî wextê xwe vê derbas dikî. Dibe wiha neke ve ittifaqa xwe em bêjin bêqewet neke. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. İro cihadeke mey manevi heye. Ur alema İslamet vi hali hande jibo em bêjin hem maddeten alema İslamet bin işgala küfrede hem jî manen kamez îro insanê me ji mêşê, rojiyê, ji Qur'anê, ji kitabê, ji camiyê dûr bûne, qîzê me ji em bêjin îdî ew bûne, Qur'an xwînin, tesettürê em bêjin ew nakin, xortê me li mêj nakin, nizan riya camiyê çi ye? Camiyê me vala dibin, insanê me zamanekî têbîra min ji bo xatirê got me ders da li mizgefta, ewan polîs û wan esker bi ser camiyê me de digirtin û ji te re bêjin melayê me ji wa camiya derdixistin, mela dibirin, ew li ser kursiyekê de rûniştandin, feqîr xistine rêz û az zarokê biçûk, 19 salî. Digot hûnê yek bi yek tifkine ser rûya sêdayê xwe. Te feqet evet hûnê tifkine sêdayê xwe rûyê wî derbas bid. Wan zarokê qara wanekê û digiriyan di wan hepsa di wan ewqede di wan îşkenca de wat xistin zarokê biçûk
12 سالی 14-15 سالی دوان işkence derbast kirin. Zamanı ki bu kese ki ne bu camiye derza Kur'an'ı bide. İca irol camiye tülmeyjeni herçes serbeste u iştere beyjim İran beyjin melayime demago zarok ki binne camiye hakkı derstana yüzstinlo. Yani afqas rahati u di sajid tülmeyjeni yani او پیشوچون نایج کمیش زمانه گوسا زور و زحمت بوجی انسان ترکا جامعه ند کرد دگو ما برا دریا خود ما برا امونه کشت جانا که برا اوجی فدا بلو ما حبس و سجار حبس ها حبس و سجار حبس وكتنا حبس هذا جي الحمد لله حبس هذا درسته وان شان سر چولوچیا ایسا درسته کنج باوی خو بمنت اجا ایرو دی راحتیا هانده تدميجن ام بيجن يعني انسان خاص انسان حيفايه كيتي جو انسان خدمتها دين ربي عالمنا كجاميه ما فالانا ايدي ابجي ايريشك معنويه جهادك معنويه جو امج معنا معنوي ام ضادك شو ابجي مهم ترى يا مادي ام بيجن يا مادي جو ام بيجن دجمن ايريشك خمسر مدى ام بيجن ما تقول ما شهيد ببن لمعنوي أضرق تمام أم تركا ديني خبكن ربي خبكن كتابي خبكن وين كي أمي حرن جهنم نعوذ بالله كي جان قالوا بتالو كترة قالوا مرنا كإنسان دنيا إنسان جارك يدمره لبلاد آخرته مرنا جارك يبتنيه جارك يبتنيه شقاس إنسان دمره جارك دي ساغد جارك دي عذاب وهذا الدومة ربي عالمي مأوى تماشوان هجا وقهدار عزيز ببارزه إن شاء الله عذاب يخون إديد بي الحمد في جهاد هاي معنوية أم رابن أم صفخ أم زخم بقرن بقوات أم نهل نقول اتفاق واتفاق النفاق بكوينا بينا مدى çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğimiz çok büyük olabilir. Mesela küçük abi. Liberi او buçuk beje mazın bu. Malume çiya dedi çıkasın mazının bilindin. Çiya kevre buçuk şeydir. او kevre buçuk tenecem hev telmeyizne bu ya çiya. İdi ne beje valla mesela buçuk çıkın abi ya çıkın abi. Ulo ne beje. Bir neferin bir saatte mühim bir hususi şeriat dairindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi bu ehli hakkın mağlubiyeti zamanında manevi mücahede mesailinde küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymettar bir günün o neferin saati gibi 1000 derece kıymet alabilir, bir günün 1000 gün olabilir. Tabi malum hadis edeceği heye de eğer insanek misalen saateki ambejin جبو ربي عالم نوبتا جهاد ده ام بيجن بيخوب مينا شعبينا كيف كريم مينا بيخوب مينا شقا سال دبي عبادات جهرته بيساندر إذا أستاذ من بيجا دبيجا تشوا دبيجا ساعتك نوبت 1000 sene ibadet hükmüne geçer. Yani وك 1000 سال أم بيجن كيف ناوينا كده كمان ساعاتك بتاني ساعاتك شيك وقتك يهندك دبي مسألة دجي جارنا تشنا أم مهم نابين أم بين تشك نابين لبليت الميزن أو مسألة بتشوك تدميزن أو ناكيجي وك أم بيجن yani kıymeteki zahf mazınca reçedi be. Bir günün 1000 gün olabilir. Tülmeyeceğini bu ve o han deji bu ittifaka Müslümana gote rojeki ben tasarruf biki de be 1000 sal 1000 roş. Kebe şuna bana keda. Madem liwajhi Allah'tır. Ve en bejne evnake tevj bu khudej bu razibuna Rabbi alemeye. O işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizine bakılmaz. Eğer işek bu khudey be insan ne beje ev iş kab kıymete ne kıymete insan ve naki nameyzene. İhlas ve rızayı ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. Dibej bu razibuna Rabbi alemej bu khudey dibecarnet mece zerre ka biçuk baqaystir ki usa şevk orunaydı da em bejin mazın dibe. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Bejet vesile nameyzeni. Eğer çiştek şekere bu embejin
وسیله جبو پیک آننا چشتکی تنا بجه ولا افناکه هانکه ام بجن بچوکه تل ام بجن انجام آویناکه میزنه داوی آوی کابوچه مثلا میزنه جارنا چشتکی بچوکه لیبره دبه سبب چشتکی مزن تنا بجه ولا اف چشتی هم بچوکه تد میزنه گو او چشتی مزن چه بو توی چشتی بچوک جی تقیمتکی مزن دیده جبرگو او دبه سبب وی ایشی های مزن گو پیکتی madem neticesi rızay ilahidir ve mayesi ihlastır, o küçük değildir, büyüktür. Eğer işteki şuğlaki temeyzan go misal ev işi hanaki yani koka ve aslı ve ihlasa jbo khadaya razibuna Rabbi alemi txaze bere bçuk bej ev iş mazına ne bej ev çişte yapçuka çişte yani mühimiyat çişteki kadre çişteki insan ne bçuku maznantiya önake de pive بچت بیوه که اب ایش بو خدا یا نش بو خدا اگرش بو خدا با چیشته که بچوک بجر جن رب عالمی مزنا قدره و بلنده نبجه اب ایش هانه که بچوکه همینجوری ایدی یعنی ام بیجن چیشته بچوک وکه مثلا گم مگود ان نبجه ولا مثلا ولا براکی تای مسلمان ام بیجن انسان مسلمان تدرابی تو وانا که پفدچی و چیشته که مهمه چیشته که نابه لتشتغل نابا او تو هاد بيجي ايدي وهاد بيجي يعني دحب جماعتي بتشوك نجيكي بيجي ام دحب جماعات ما اموال نباها بدوتشيا ام نو نباها بدوتشيا التولد بيجي ايدي وهاد بيجي ايدي وهاد بيجي بونا حزار جماعات وقت بفكر اوي تشاور جم هبدو اللي بالي حزار جماعات جوورنا جم هبدو كان بس اوي خاص قوتك مازن اوي تشب ايدي او تشتغل تبتشوك تبيني لازم تبي بچوك ترک بکی چه ماجی چونکه اگر گوت ترک بکی ده انجام آویده ده داوی آویده چشتکی مزن پیکتی چشتکی مهم پیکتی هم مسلمان قوات آوان زیده دبات تینا جمع عبدو هم جیت رازبونا رب عالمه کاردکی امبیجن رضا الهی کاردکی اخلاص کاردکی جبوه که افتشتی هانه که مهمه افتشتی هانه که گرینگه نبیجه ولا چشتك نابا ما أيب من دنيا صافي با تي خبردانا كمشهور هي دبي هر إنسان أم بيجن باجارك هي باجارك مزنة واشتري بيجن هر جيوسا أم بيجن تب شوبن وتبوسا أم بيجن لوتيا عدم بنا هر جي سكاك وجعده وناكي فلان يا دبيجن ما از دبي دريخو از بمالم از باقش بكم از ملكس بكم ما بيتشبه ve venaki mavi baş bajar pakış be. Dibece eğer herkes vakte bir fikre ev bajar ayusa lawti bina. Lebeli eğer ko herkes beje kavalacı deve mala gazı pakış be. Tevha got, edi wa got tamamı bajar pakışdı. İdi ban mesele handeci jar najbo ittifaka Müslümana am jaran çişna bitçuk bin. Am beji mavi çibbe am çibkir falan. Dibece na dibece او تشتي بتشوك جم ربي عالمي هم مازن ودبا انجام ما بيت تشتكي مازن تي ميداني انجلترا الباجار لندرا ملاي جامعه كي هي رادبا ملا حرو باوتوبوزكي بواسطتكي بتشا مزقفته وتي مالاوي مزقفته دوره روجه که دیسا الاتوبوز البواسطه سوار دبا تچلو در شفره اتوبوز پره خود دیده شفری پره وناکی امیجن زیده مای اعادت کجیره او یشل جی خود میزنه گوا امیجن 5 قروش زیده تر داده 5 قروش او ملايش بجا 5 قروش از هر مجره بیجم نبیجم فلان اما بجا 5 قروش چیه چه گیب چوکلو بجم از جربش بشكل عام. دچه باش فرد بجت 5 قروش تزيده دايما. شفر لید وگره دبت ملاي فلان جامعه مزقفتي ببالي دبي او 5 قروش مبقستاته. چما دبي اوا چند ساله از الاسلامي از ليكولين دكم اسلامي وسا دين اسلام الخوشام مد خوش از مسلمان ببم معلومه مبرخون مگوتی جی ملای مگوتی از تجربه بکم کاغلوت
دینه و مال حرام قدخه یا صاغه رب العالمین حرام کریه حقی عباده حرامه مگو گلو اف ملا او تنزل 5 قروشان بکه یا ناک دبیجه الحمدلله من دید ایدی از مسلمان بم من فهم کرد اف دین حق یعنی اگر گو اوی ملای او 5 قروش ندابانه ده او انسان اوی مسلمان نبوی دبی ملات جامعه هر دری و در علا خویدان سری و دا آبیتیه و دگری چه سجده یا ربی دبی هندک مابوش بو 5 قروشا من دین تفروت بویا از بوما سبب مانع انسان کی گو ایمان نآنه بیا یا ربی حمستر گوتا تو او چشت منکر یا ربی لجارنا انسان چشتکی بچوک دمیزنه گلی تماشابان هیجا گوهدارن عزیز بیا بچوکه لبله انجام و مزنه داوی و مزنه گلی تماشابان هیجا و گوهدارن عزیز دی سماعتنا داویا برنامه که خویدی حتی برنامه که دی محاوره بن بمنند خوشیه ده امانتی خدا بن ام جوه ویا دعا دکن السلام علیکم ورحمة الله وبركاته